turi ku mugoroba wa tariki 27 ukwezi kwa gatandatu 2025. Tugiye kubagezaho amakuru ari bwibande ku ngingo zikurikira. Turahera muri Kigabiro mu ntara y'Iburasirazuba aho umwarimukazi yishwe akaswe ijosi. Tukiri mu ntara y'Iburasirazuba kandi haravugwa inkuru y'akababaro aho abantu babiri bagwiriwe n'ikirombe bagahita bapfa. Ni mu gihe kandi mu karere ka Rutsiro hari umusaza wasanzwe amanitse yapfuye. Mu mahanga turagaruka muri Afurika y'Epfo hari kuvugwa inkuru ya minisitiri wirukanywe na perezida kubera gukora urugendo atabiherewe uruhushya. Ni mu gihe perezida wa Brazil yasabye perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump kureka iby'imbuga nkoranyambaga ahubwo agakora akazi ke. Iyi ni PBO Entertainment TV. Duhereye mu karere ka Rutsiro, umusaza yasanzwe amanitse maze bikekwa ko yiyahuye kuko yangiwe kugurisha isambu ye. Yitwa Havugutuma Hesironi w'imyaka 72 wo mu karere ka Rutsiro. Yasanzwe ku munsi w'ejo yapfuye amanitse mu mugozi. Ibi byose byaturutse ku makimbirane yarasanzwe afitanye n'umuryango we akomoka ku kuba yarashatse kugurisha umurima maze bakamwangira. Byabereye mu murenge wa Musasa mu kagari ka Gisiza mu mudugudu wa Rubaya ku gicamunsi cyo kuwa 4 tariki 26 Kamena 2025. Amakuru ahari yemeza ko uyu mugabo mbere yo kwimanika mu mugozi yabanje gutwika ibintu byose byari mu nzu. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Musasa Bisengimana Janvier yatangaje ko amakuru bahawe agaragaza ko ashobora kuba yiyahuye kubera ko umuryango we umwangiye kugurisha umurima. Amakuru y'urupfu rwa Havugutuma twayamenye mu gitondo ko yiyahuye akoresheje imigozi ya mishipiri bakoresha bubaka. Twabwiwe ko urugo rwe rusanzwemo amakimbirane yarataramara igihe yakomotse ku kuba umugabo we hari ubutaka yifuzaga kugurisha kandi ubwo yarasanganywe yarabugerereje abugurisha maze baramwangira. Yakomeje avuga ko Havugutuma yari yaraye atashye mu masaha akuze ateza umutekano muke ahatuye maze umugore n'abana bajya gucumbika mu baturanyi, ndetse ubuyobozi bw'umudugudu bubasezeranya ko buza kubakemurira ikibazo. Mu gitondo baje basanga amanitse mu mugozi ahubwo yapfuye. Yaboneyeho gusaba abaturage kubana mu mahoro n'ibibazo bafite bibakomereye bakegera inzego za leta zikabibakemurira kuko kwiyahura ari icyaha gihanwa n'amategeko y'u Rwanda kabone nubwo uwapfuye atabihanirwa. Umurambo wahise ujyanwa ku bitaro bya Murunda gukorerwa isuzumwa mbere y'uko ushyingurwa. Tukiri ku nkuru zijyanye n'urupfu, reka twerekeze mu ntara y'Iburasirazuba ni mu karere ka Rwamagana. Muri iyi ntara y'Iburasirazuba babiri bagwiriwe n'ikirombe barapfa. Ni abaturage batatu bo mu murenge wa Musha mu karere ka Rwamagana bahagwiriwe n'ikirombe bahacukuragamo amabuye y'agaciro mu buryo butemewe n'amategeko, maze babiri muri batatu bahita bitaba Imana mu gihe undi umwe yakuwemo akiri muzima. Iki kirombe cyagwiriye aba baturage kuri uyu wa 4 tariki 26 2025. Ni mu mudugudu wa Kiruhura mu kagari ka Kagarama mu murenge wa Musha niho ibi byabereye. Agace aba baturage bari bagiye gucukuramo gasanzwe gahingwamo na koperative y'abaturage 700. Mu bapfuye harimo umugabo n'umugore wasize uruhinja rw'amezi 4 nk'uko bivugwa n'abaturanyi be. Bavuze ko bari barababujije kujya muri iki gice kuko hasanzwe hari ubutaka bworoshye cyane. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Musha Rwagasana Jean Claude yavuze ko abaturage bapfiriye mu kirombe ari abagiye gucukura amabuye y'agaciro mu buryo butemewe. Ati hari ahantu kompanyi icukura amabuye y'agaciro ya Trinity idakoresha ariko mu butaka bwayo iha abaturage rero bakahihingira. Ihaha abaturage bakahihingira imyaka. Ubu harimo ibigori. Hari abihisha muri ibi bigori bakajya gucukura mu buryo butemewe amabuye y'agaciro.
bagiyeyo rero mu gitondo bagezemo bari gucukura kuko batanabifiteho ubumenyi, y'igitaka cyabagwiriye maze babiri twabakuyemo bapfuye, umwe aba ari buba muzima. Uyu Gitifu Rwagasana yavuze ko bafatanije n'izindi nzego z'umutekano baganirije abaturage, babagira inama ko nta muntu ukwiriye kujya mu bucukuzi butemewe n'amategeko, ko bishyira ubuzima bwabo mu kaga. Yavuze ko kompanyi isanzwe icukura mu buryo bwemewe ya Trinity Metals iha abaturage babishaka akazi buri munsi, ku buryo ubikeneye yajya ajyayo akaka akazi akabikora kinyamwuga kurusha uko yajya kubikora biyibye, maze bikamuviramo ibibazo nk'izi mfu zagarutsweho. Kuri ubu imirambo y'aba baturage bitabye Imana yahise ijyanwa ku bitaro bya Rwamagana kugira ngo ikorerwe isuzumwa mbere yo gushyingurwa. Tukiri mu ntara y'Iburasirazuba kandi mu murenge wa Kigabiro haravugwa urupfu rw'umwarimukazi w'imyaka 49 rutangaje. Uyu mwarimukazi yigishaga ku rwunge rw'amashuri rwa Rwamagana Protestant, akaba yishwe aciwe ijosi n'abantu batari bamenyekana. Uyu mwarimukazi yaciwe ijosi mu rukerera rwo kuri uyu wa gatanu tariki 27 Kamena 2025 mu rugo iwe. Ubundi yaratuye mu mudugudu wa Bacyoro mu kagari ka Sibagire mu murenge wa Kigabiro. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge yitwa Rushimisha Marke yatangaje ko inzego z'umutekano zatangiye iperereza ngo hamenyekane uwishuye umubyeyi, ariko ko mu bakekwa cyane harimo n'umugabo we bari bafitanye ibibazo by'amakimbirane. Ati yari amaze iminsi afitanye amakimbirane n'umugabo we ku buryo uwo mugabo yari amaze amezi 3 afunze. Twamenye amakuru ko uwo mugabo we yari yarafunguwe ariko ntiyatashye mu rugo. Iri joro rero uwo mubyeyi yahamagawe n'abantu babiri baramubwira ngo nakingure. Abo bantu bahise bamwicira ku rubaraza. Gitifu Rushimisha yakomeje avuga ko bakibimenya bagiyeyo hatangira iperereza. Ubutumwa duha abaturage no kwirinda kwihanira. Leta yashyizeho inzego kugeza ku isibo. Ku mudugudu dufite abayobozi, ku kagari dufite abayobozi, ntabwo inzego zose zakurangarana. Abantu nibarike kwihanira. Umuntu ufite ikibazo nagana ubuyobozi. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Iburasirazuba SP Twizeyimana Hamduni we yagize ati twamenye ko hari abantu babiri batemye uriya mubyeyi ijosi. Ubu iperereza ryatangiye ngo hamenyekana abo bagizi ba nabi kandi babihanirwe. Umurambo wa nyakwigendera wabonywe n'umwe mu bana be mu rukerera, hari nawe wahise utabaza inzego z'umutekano. Umugore witabye Imana yarasanzwe afite abana 4 yabyaranye n'uwo mugabo we, bari bamaze iminsi bafitanye amakimbirane. Reka twerekeze mu mahanga. Muri Afurika y'Epfo, Perezida Cyril Ramaphosa yirukanye minisitiri wagiye muri Amerika atamusabye uruhushya. Cyril Ramaphosa wa Afurika y'Epfo ku munsi w'ejo ku itariki 26 Kamena nibwo yirukanye minisitiri wungirije ushinzwe ubucuruzi, inganda n'ihiganwa yitwa Andrew Whitfield, nyuma yaho agiriye uruzinduko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika atabyemerewe kuko nta ruhushya yari yabiherewe. Ibiro bya Perezida wa Afurika y'Epfo kuri uyu munsi tariki 27 Kamena nibyo byatangaje biti Bwana Whitfield yakuwe ku mwanya wa minisitiri wungirije kubera ko yagiriye uruzinduko mu mahanga atabiherewe uruhushya na Perezida. Uru ruzinduko rwe muri Amerika rwarenze byeruye ku mabwiriza n'ibikorwa bijyanye n'imyitwarire y'abagize urwego nyubahiriza tegeko. Ibi bisobanuye ko Perezida Ramaphosa yamenyesheje umuyobozi w'ishyaka Democratic Alliance John Steenhuisen, yitwa John Steenhuisen, iki cyemezo cyane ko Whitfield yari ahagarariye iri shyaka muri guverinoma y'ubumwe ya Afurika y'Epfo. Mu gihe icyemezo cyo kwirukana minisitiri wagiriye uruzinduko mu mahanga nta ruhushya yahawe gifatwa nk'ikidasanzwe, ibi biro byagaragaje ko atari ubwa mbere muri Afurika y'Epfo bibaye.
bikomeza bigira biti muri 1995 Perezida Nelson Mandela yirukanye nyakwigendera minisitiri wungirije Madikizela Mandela. Muri 2007 Perezida Thabo Mbeki nabwo nawe yirukanye uwari minisitiri wungirije Nosizwe Madrara Rutledge kubera kugirira uruzinduko mu mahanga nta ruhushya bari babifitiye. Biteganyijwe ko umusimbura azava mu ishyaka Democratic Alliance nk'uko biteganywa mu masezerano agenga imikorere ya guverinoma ya Afurika y'Epfo. Icyakora Minisitiri Whitfield yirukanywe, icyamujyanye muri Amerika kitatangajwe. Reka twerekeze ku nkuru iri kuvugwa kuri Donald Trump ndetse na perezida wa Brazil wamunenze ku kwibera ku nkuru ndetse n'imbuga nkoranyambaga. Perezida wa Brazil we yasabye Donald Trump kwita ku kazi ke aho guhora ku mbuga nkoranyambaga mu nkuru z'urudasha. Perezida wa Brazil yitwa Luiz Inácio Lula da Silva yavuze ko mugenzi we wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump akwiye kwita ku kazi ke aho guhora ku mbuga nkoranyambaga. Perezida Lula yanenze uburyo Trump akoresha imbuga nkoranyambaga mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru G1 muri iki cyumweru. Ati muri iyi si y'ibibazo dufite perezida w'igihugu cy'igihangange nka Amerika ugomba kwitondera amagambo ye, kwitondera ibyo avuga, ndetse ukwiriye kumara umwanya muto kuri internet umunini ukawumara uyoboye igihugu, utekereza ibijyanye no koroherezanya mu bucuruzi, gukorana kw'ibihugu, kandi ukita cyane ku mahoro. Perezida Lula akunze kwibasira Trump badacana uwaka. Muri Gashyantare uyu mwaka wa 2025 yari yamubwiye ko yatowe kugira ngo ayobore igihugu cye, atatorewe kuyobora isi. Trump ni umwe mu bakuru b'ibihugu ku isi bakoresha cyane imbuga nkoranyambaga. Imibare igaragaza ko kuva yajya ku butegetsi ku rubuga rwe rwa Truth Social amaze gutambutsaho ubutumwa 2,100. Ibi bivuze ko nibura buri munsi yandika ubutumwa 17. Nahansoreje amakuru twari twabateguriye. Nge mwumvaga nitwa Paul Billy. Amakuru yo nakagaruka. Ciao.